Lieno dayon del 9 mga detenidos ay bakante celda era del Police Station 5 ng Divisoria Indinantes lang aga. Este después 4 operasyon ay kundusi sila ng mga barangay de Lunsuran, Lumbangan, Giwan i barangay de Putik Indinantes madrugada. Este operasyon bajo asigun na super one-time big-time operation ya ordena el Police Regional Office 9. I el Police Station 5 ya tiene 100% positive operation na di ilang mga targets. Asigun ko la Station Commander del Police Station 5, Police Chief Inspector Arlan de Lumpines, mayoría del mga arrestado persona, man tatay anak, iman hermano pa. Sí, puede kita kuya lagi na sitio Tala, Barangay Lumbangan, man tatay anak. Hindi man kita tan-apply agel basta-basta lang, dan kondusi kita datan surveillance. Sa surveillance datan positive sila, dan test by kita kunila, positive. Arestaw amo este kanda Pilardo Manicap, 39 edad, su anak si Untal Binbin y si Raybert Manicap de Lumbangan. Arestaw también este si Rodel del Rosario, Joseph Pulad, y el man hermano Noel y Roderick Candido. Arestaw también si Wayne Luciano y si Albert Baredo. Presente asigun ng mga operasyon Indinantes madrugada el Consejal Jerry Perez que chairman del Peace and Order Council y asigun konele. Un indikasyon este syempre, que rampante pa syempre el droga prohibido na di aton syudad. Sige kita na kilgan one time big time yan operate. Alegre kita kay successful todo el akelo. Sabi kita onde mga station pwede akilan kita at least pwede gani hasta tawigan kita siya ni gani muri na otro akelo pero nadya to nalaw na the government may disgrasya. Klase-klase mga droga ila pwede konfiska ng mga suspetsaw. El diaton otoridad na separaw mga operasyon. Na operasyon, konfiskaw el dos mga skopeta, boga, kalibre 48 revolver, granada, kwanto sachet del shabu, 2 grande pakete del marijuana y mga drug paraphernalias. Mga firearms, present na sa kita na turnover di aton, na return kunel search warrant, kunel mga judge di aton. And then after that, el mga firearms and to include el mga droga man forward kita kung sa na crime laboratory. Asigun Kundolimpines, el man turnover sila kunel mga konfiskaw armas na crime laboratory para pasa na ballistic examination. Total de 11 estasyon de pulis el kundusi ko na semehante operasyon na di ila kada igual area of responsibility. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.